Ko le be ke mau ho whangate ngai whatako tō pēto tō whake ato o mei he whaleni. Ka tāma ke whakahokonga tono ato o mei he whale whapure anga koia St. George nei loto nuku alofa. Ai whakamatala hanga tonu whekau aki pia mo e fuafua whakataha. Ai kapineti kai o maafo ke kau ofisa pule paka kau tali kita paka kau CEO koia me ngai pot ngau koia e pule anga koko uhinga koi ki he fuafua tuku mai whakataha hanga hi whakamatala whalawe inga tonu pia mo e tuunga koia o tongani pia mahino we whakatek mautol katoa ta tau i tongani mok mautolok me amai koia me i tua pule anga ai whakaiwaha nei to whangai e whanua i he mounga awhi kai umaafo ki ngahi haa. Pia mooni pe ngahi o ngongo ko whaihono talaki ai riunga nimangi au ai malohi pia moe hongona me he tapa kotoa o mamani ai mea koia nai hoko i he otumotuanga o wha riunga nimangi au ia i he pomu koia o Hiroshima. Pia utau whaka uta to pe ka pau na e hanga whewhe ai tuunga. Koe whehu ia ko whai he tōlahi o mamani na e hanga whewhe ai hao ai otomotuanga o wha. Kai keho ko whamao popa ko toa pe tau tokanga. Koe tau kupo mafi o e otua. O kune puke puke ai ki whanua koe ni. Pia neonga i pe e mama o me ngahi whanua hao mo malohi. Pia masani ange whau o mamani. Whawhetai o ku ofi pia tonga ia. Pia ke inofo malu. Ia lalo kapakau o otua mafi. O hange ko ia ko e tau wholofola e ne awhio. Tamatu i ko te pou ano. Nai o ngona i o tumotuanga o wha. Ane awhi. Pia pe heki he pongpongi ko ia o e ahoni. Ko si hova pe ai pāle tu a. Pia ko ia ai hūwhanga malu ki a tek tau tolu hono kotoa. Kai keho ku iai ai mea mau inga o ku whaamo ai ekpare mea tonga hua kawa me liku. Ka maa ki nau tolu i he kapineti pe whoki mo e whengai aki mo kau CEO ka ko nau tolu ai kau pule ngā ue i ngai pot ngau i koia e pule anga heo ko mau inga pe koe hae palani whawhanua whaloko fua e hiri ange ai whakaiwaha koe ni na tau mātā tonu me kei ki ngata i ka ko ngona atu ke wheitu ke koia o mamani. O ko mau inga maalia whoki ai ngahi whakataanga peheni heo ko malapa. O ko nau whahoko koia. Ai ngahi whatongia pa mo ngahi ngā ue koia ko mei nei ke whakahoko i he taimi hono kotoa pe. Pia ko e ta whaaki mau inga whokia ke whaia hono toka ngai kina. Kai pe he whoki pia mo e whakataha anga mau inga koia i he ahoni. Ko ni ko mea mai ai ekpare mea ho kawa me liku. Pe he whoki ki he teknau tolu. Ko kau minista i e ene kapineti. Ek minista e pot ngau e paanga palani whawhanua pia he whoki ki he kastomo mai tāna paanga tataf moiaki kai o maafo ke eki minista koia i he potngau ki muri mo e takmamata whekita katoa utoi ka manu eki minista koia ki he meidek ko poastei eki minista ki potngau e mo ui toke tā saia piukala eki minista ki he potngau e tautai se misi whakahau. Pako lawe i o keheni whoki pia moe CEO koia e potungau whanua sa wea mga koloa whakanatula Rosamond Bingi Eg minista e potungau e whanua mga koloa whakanatula Eg no pele tui a fitu Eg minista koia ki he potungau e whewhakatau aki ngai ngau anga makakai ka kiloa ngai ahoni ko e whakalakalaka, whakaekonomika.
ek minista ko ye ki he pot ngau e ke ngahi ngau angalalahi pe ko kui whanau no ko e moi ko 17 tau moua ka maa ek minista ko ye ki he ngahi ngau e whalot whanua pe kui whanau no pe ko e mia ko sexta saulala e tatake e whata anga ko e ni e se talpuli mas ke tali ke he kabineti ko et ka koka pepe fok mai tau tali fe fia ak mau tol ko ta pe au tau kau whata anga koe ni. Peke ho ko mo mea mai foki i he kotoa ko ia o tongani ka maa ki mau tolu me ngai whanua ko ia i tua pule anga oi kai ngata i he lea ka koe ata foki ke tau inasi whakaloko fua ai. Iai ngahi whainga maali au tuku mai ka hui kok nau tolu me ngahi wa a ngongo mo tu whaki whamatala ke whaiha ngahi whehui. Ko kore ke tau kamata. Tap ki o toa mapiu ne a whio i a tau lotonga. Whatapeni ki he eik pare mia, ano polo hua kama meriko. Whatapat ki eik tokon pare mia, ano polo pastei. Whatapat ki ho eiki minister kalauni. Ko e press conference ko ni umaha unga upitoia. Te u whakai ki utoi whalolo, te u whawhi heni ai eik minister ki he whanua, e ngahi kola whakanatula, lot tui awhitu, kene katak whalmore, kai kamata u wau e hoatani a ki haloto, malo. O tua ko mau hufanga. Ko koe ko hatokoni, matua ki ofi ho mau wai. Ka tape whātau popo tānoa whikau ki pa moe tuunga koe ni. O ngāwe o kuwhai ko ngā pe koe puna koe ni mo ngā whi koe ni hunga i he weekend ko osi. Ki mua peke o whātau popo tānoa ki ai koe whāmu pe ia ka whai ngongo. Ospe ai whahoka atu haki whamatara no whatau tukat lewa hamu whai ka maari e kau tui koe taimlahi kau tonu ke tuku ma mou tolu hanga he whehu hanga he whamatara mou whie mao ke tau popo tānoa koe hoa tāni koe toko sene whataha EMC koe komiti koe ki he ngahi mea whamawawi pe whatamaki o whai update ki he tuunga koe ni o e response pe koe mea whai he pureanga kau maa ngai kupu whikau aki koe mo mea nai hoko. O mea whawhiawhia hendi ku mahino o ku establish pe koe whai ai whepuna aki koe ni wakapuna ki niua kau maa wawa. Ai nei alu ai lulutai ai neafi o wakai. Ko hapai o ku ke iai pe ai efu i he runway pau whai ngau i kiai tatau pe mo eua. Koe whaamu e ke osi e weekendi toi kamata e whepuna aki koe ni ki hongo motu koe ni. Ai ko niua os kamata ai puna ki ai lulutai ka maa foki wawa. Koe ta whaki koe ni e whetu taki o ku whai ngau i tainimi ke hao e waka ke koneki ai kei polo koe ni na e uesia koe ni i he puna koe ni ai mo ngā whi. Ke ta whakirewa koe ni o e whetutaki ngā ke satellite, o whai ngāwe TTCL, ka o mai TCC. Ke koneki ke lawa peo mao ngahi capacity, po ha whonga ke tau lawa whetutaki ai ki muri. Ka o maa whoki hanga service hange ko interneti. Neongo i kai ke tatau pia moi kei polo. O ki heni whoki ai manwao me Nusila. O ne hao savea i ko ngā pe ke mahino seifi pe po tahi ki he whewhanoake ni ai waka. Ai e o ku whai ngā wea ke he ngā he tawhako ne wafu. Pea ku whewhamalo hen ki Nusila he nau wawe e nau tokoni mai koe ni ko ngā pe ke he malu koe ni ai whewhanoake ni tahi. Taim tatau pena ne a whina e wakapuna tokoni. Lava mai ai e wakapuna tokoni me Nusila pe mo Australia. Taktaha ko wakapuna koe ni na tau mai aneafi pe wai palani ke toi tau mai e wakapuna tokoni e ua.
me Australia he ahon he fiafi ko ahon ni o tu ko ki update va ve tu pe ia fe ka ki mo ngai me na hoko mai ki mo ni mai ko ta fa pe ta ha fa nga we ki o so mai fo ki aki na tol me mango ki nomu ka wa kai na ku fe unga ki to o mai na tol me nomu ka ki tongan ya wa de va fe nga ki pe mo saya kau manen ngai aki mo ni ki ai waka ki au ki hapai I he pongpong mo ni te pai kau he whakakau he palan koe ki ai ki nau foki mai o uta mai ngo ki tonga tapu mango aki na tol ko me mango ki tonga tapu ni ko uhi ngalah pe ke fasisi ai lo ti ko po ngau e ko o fai no toka nga I ko ni o ki nau tol no muka ka umai nau tol ki toka nga I lele yang I toka tapun time ta tau pe na si ai feru tak mo ko le ki kau tau ai na fio ki he ngahau ko la to e fo pe ki ha pai o takai he automotu ko inga pe ke vakai e tu ngau na ia I mo to report I ko ha ngai me ngai fe ma vivili o I he ngai mo tu ke fa ngau e ki ai te twa ve pe kai tu pe mo tu ke ba me tana get ke ton pandemia pe mista panga kata tu hokon mai tok talia te pe information ne ko fe mau ke malo ye ik pandemia he update ko ya ko fa nga mai ko ni ko mo fe hui comment ko to pe malo ia halipoti o tuku mai ko ngā pe ko lahi taha I whehu I mai pe ki ai ki ko haa whewa malo ko pe ke u ki whakalawlavat ke whehu I ko ni ko os ko ne mau whakatahana mau tokanga lahi ke ko respond ko na e whai ki ai mo toko ni ko na rak whai na os takai pe wakai a tuwhai ai vai ki lulunga au ka ta ha fewa ko tungu kulupu ko ya ko tu mo umot ko ya ko tungu na mau ko ta mau su chef pege ku ki wesia ngai ap na fuanga eu mahino pega mau tolo ku lahe mau I tungu ko ngai motu ko I lulunga kai ke fu wesia lai hange ko ngai mot ko I momua u to takaya tu ai na to takaya tu ai va kai so tia to ave ngai to kon ke ka wai kitchen kits mo fanki me ka to ko wala lava ko o fa ka te tapole ni ha fo pe mo me to kon ko me ko te ke mau ke fa matala mai fa kai ki ko me mau fe mau ke mau il o na u mahino be me health na li ai ta ha na ka ngawe ko na ai o ku sai pe ka ke ha fu la la mahino pe kia o ha pe kia ka mau ke fe pe ke o mai report ko ba to takai le wang hau ko la ke a ko tu nga ko na ya fa fe mari fa ta tau ke to kon ko fa ko u information ko mau fe mau hange ko to la he ka kai tu ko ya ko na yo ai fa na mo ngai family o holiday ki ha pai a ko u fa matala mau fe mau ke mau mai ko to ko fiha to no u motu to fiha na osma na te forma ko fangi o ko mau ka ngawe ai he taimin na osma na te forma tala ka te ke lava han no faka hoko mai ko mau ko le ne ngau ko la ke foki ke lava na alu ha ke vaka o le mai faka hoko mai ai ngai forma tala ko ya ne ko tu he taimini o ko mau te o fe mari o fata tau ke utokon ko report ko na ma mai pe me office mo ui o ku nau tunga mo le o nau sai pe malo ta feui ko e fe benefit ak pe me ngai to koni ko ku mai pe me to bleanga o ku be foki o ai ke vai ki he kakai ko ni pe me ni he ku wesia na ngahi fale no fanga pe nga I he fatamaki ko na hoko o ku mohanga nai o vai lelei ai ngahi to koni ko ni ki he ke teknau tolu fe mau vivili ngahi no fanga mole na ngahi koloa I he fatamaki ni nai hoko mo vai lelei na ngahi to koni ke teknau tolu fata pe ngahi panga to koni pe kai hamu ngahi palani mo tolu ki ai ke ngahi panga to koni ya malo bit ko ang ko be ko ai pale mia ko tau mai vakai wa han ko ane fi ko vakai
menusila me Australia na lo tau mai mo waka menusila o mai ngahi koloa kon ke fai ake to kon na tong na ewesia e tsunami be mo puna kon e mo ngafi be kawai tapolen kawai mo ko fangi me fo ko ni ko mandu ko ngahi to kon ni pau ko he psychology ki he me ko ni e mo fra ka o water plastic ko sa volo fangi me ko ke to kon no clean up to api ka mo fota puna mo vakatahi mo uto koni ke ma wa fa nga mari haki me ke ma o ke au mai ki tonga ka ku o fa nga mari pe e stoka ya ko eni ko ke fa ke uto kon ko ya taimi ka to lele mo ka ka nge ula ya bit mo tenit mo utapolen ka ko o tau mai va ka e wa e hon ko va ka ko menu sila o so ma no mai e la va ya puna fa ka mai ka pa te ma fe ma aga tu ko ke ngahi tokoni hau ko ea mo hau itahi fai nga mari au pit ko hono tu foto he ke he fe mau ko kanok polu he ku tau hen pe tol mo tol ko ta he mo ha pa e aya ke la ko nga ko ke nau hen mo fai nga mari va ke nau sio ke a ko to pe aya ka ko ma ko tari ko fe wi ko me ko o mai e tu fa ta tau ke u fe mau ko o si mau pe ni mo ia be mo u ku fe kau aki kunau ni mo ia be mo ukup fe kau aki kunau wanga upita ko ko to ki fa ta magen ne ngoki ke no nato pe to kon fa bang pe mo ki na to ko tu la ve ngo fu he fonua ko te mo me ai pe tau ke to kon ka te na to ke ko uhi pe ko tu nga fa nga ta o ki ai ta na le va ki ai fa to nga he pure anga ko o ke tau fa hinga ko nga fa ta pu o na ki fa nga ta ia hange ko ka to le kerek pe mo ki na tolu fie ma uma ke he aya ko ki na tolu ko ni ku fofua ki to ko no afetupu o ku na o se ma o monu ia pe fa ma hina me pureanga ko o si fai nga o atu ke o atu pe mo panga wa ngea uma ke to kon ka te na tolu I foi lolo I foi time fai nga ta ko ni ko me ma hoinga ma o to nga tu he ahoni ki he ngai panke mo amanaki pe o ke te ngai fa ka tangata ko fetu ta ke na ke lava ke na o mau ko tu fa ko ke ngai foi family ngai fetu uesia o ma tu nga be ma na to ko nya tu pe ka ko tali ho fe hui o mo fenga ke le yang ano tu fa mo va he time fenga ta malo mista bang te ta sene halo ko le pe ke u fanga ngai fatapat ke ek palemia pe poki ki o ek minista o kabineti ko toki palolo malah ya me ako ni ko hoko ke kita tolu pe ako ai o ku to ngai e ku eke ko uhinga uluaki nga fifo o apito ngai palpale malolo to ai tau si o fia tau tolo i tiko ha o e mo unga fia o veu ke me ako toa pe. Pa tu ui ha tafu, kai ke ha mau ilo ki ai. Ka koe ku uhinga a aku ai mahu inga auto. Low kolo international. Mahilo maari e foki a ngahi mea koe no kutau iai. Iai e si ni ihi ko nau fetu. Ko uhinga foki ke mahe kau bisnisi. Ko uhinga foki a nge koe e nau ngahi no. Pak nau tātoa e ku whehu I e foi taimi koe ni. Koe haa mo whakafuafua ki he lahe whakamore koe ni. Ki he mau he mo ngā whi maatonga. Whakafuafua pe e angai ngai. Lipo te kua ot ka motolu. Ko ia pe. Haat pe whakatapu kai haat pe motuan. Koe tari nou pe hange ko mea Luciane. Koe taimi ni o ku iai whangatangata ki he whakamatala. Koe lahi o e ngā ue he taimi ni koe ngā ue ke mau. Ai ngahi mo ni me o Uesia tata te fito ke mo ia kakai o tu la vea ngofua I hene pehe ko ngahi whakamatala he taimini o ku mau ngau pe matoluia ki he tokoni whakawave I he foi baha taimi ko si o vave pena e hange pena e watuna amau o si to mai e taha miliona pe me paanga tarifa ke e whanua ki hangahi me au kai ke taulawa o Iloa ka I he whakafuafua ko midnight si o ke ni mafuafua I he foi fi mau o fi he tahi ke ua koe ni te mau fi mau o fi he taha miliona ke whae ngahi ngā whawawave. Taha ngahi mea e whakamore ai koe hange peu ke mea mai
ko hono toi whenga i ki whakawawame ke le whakahoko ko ia e whetutaki mo tua pureanga uhi ke lawa ke whaingofuanga. Aia kua si whainga au e toto o atu hono update ke lawa mai ka koe une ngahi o kei polo i tahi ke lawa whainga au e koe. Taim tatau pe whainga au e pe mo ngahi kau ta whetutaki. Koe ngahi mea katoa koe ni o kia no ngahi mea pa kilo o au pe au kilo o au ki he miliona. Koe ke tari aho whewilo se ane koe whaunga koe ngāwe o whae ngāwe tai mini aku tokotokon mai pia paula koe ko hono si o whakawawawe ko hanga mea uwhi mau he tai mini. Koe ne hiri koe ia koe ngāwe koe ui koe damage and loss assessment pe koe whakafuofua ki he lahi mau ki he whonua he kua mau koe koloa mau pe mau e koloa koe. Moe paanga o kumore koe uhi koe mau e koloa koe ia. E toki whai ia i he stepu i he osi kone fo i whakawaawe. He koe uhi ka pau e whai ngau ka he taimini e koe mea whai ket ai tua tamaki na iai ngahi mo ui o ku i he tuunga whatu tamaki kau te kekea o te kea ngau. Kau ku fuu wawe he ahoni ke maulawa o whakakakato atu ai whakafuafua ke he mau. Ka kotui e te tau tatau pe mo e whonua koe fuu ulahi whonua ka kono whakaiki ke tok whamapo mara. Ki tana ke peke me Mr. Panga. Whangata afu ki whai ngā koe ni ngā koe kai koe ke lawa whetutaki. Ai hange koe ni koe nai mea kia toan pare mea, ai mau kore ke kautau ni awhio, ke toi alu ngā hau, ke toi tānak mai ripoti me he otu motu. Ke mau ilo koe whare whiha umu holo, whare whiha mau, koe hau facilities, u tonu ke whakarerei. Ai koe katoa umea koe ni au pau ke alu, ha wakai ko ngape ko mau ko ni ai whetutaki. I ta wha ko ia o whairewa o whamalogi na mo e tautahi ko na nusila ke nau whaate e nau helikopeta. Ke nau ngau e mo i titi sel ke nau o ki kao. O kuai whoki ai equipment ai titi sel ke lava i microwave link me i tongani o alugao ki hapai fu i kao o alua ki wawa. O pai lava e whaingau i koe ni, e lava lewa i konga lahi o tau whetutaki mo hapai mo wawau o toi whoki mai. Ai ku o mahu inga pitoi ni pa ku pa whiawhia pena e tāri mai e Nusila ki tau ngau e aki e na o helikopeta. Ka ku katoa e ngā whaingau i koe ni o ku whatatau pe ki he tau tūtūni koe ki COVID tahiwa. Ai pau ki ai full PPE e tō taha he kai. Mo wala mea pe pau ke o mai tesi ai tō taha pai la te ke mahino negativi. Ko winga pe neongo hange ko mea koe ton pale mea ia neongo whai ai tokanga ki he ngai whe mau viviri. Ka koe taim tatau pe o ton pe ke tau tokanga ki he COVID he koe palpare malahi mo ia whoke taha. Ke ua hoko e ngau ki he ko palpare mai ia ki he tawha koe taha. Malo. Halo? Mei kao ki pala o mai ai whakufua e hoke ate. E lava pe o ave ai time e titi sel he whiawhini o pau e mau ai u logistic u konga mo i wala mea pe ka koe whaamua koe wawe taha ko hinga ka e lava o restore ai tau whetutaki mobile phone mo mea he koe whai microwave link koe am tatau mo tau link koe ki eua. O wai foke foi ko uhinga ko ke lere tau fetutak mo ewa ko foi ring microwave ki ai ko faamu ia pa lava ia ki ke pe ke tau lava fetutak ki faloto fonua ke tau ilo ngai me ho ko ha pai mo va fetutak ngai family mo ngai maheni kai fai ngau e ko ke international ngi pe ko me ai Mr. Panga ma ho inga pito ai ta fa ko ia ke ko lahi ko mo follow ngi e tau kai ke tau whetutaki mo muri o ku iai pe mo no wesia tau tua whapaanga. Hake koe li mai ai ki se niti mo wala mea pe. Pau kau e toko ni koni na mea ke ai Mr. Panga. Hano whiga ki whakasisi e palpare mau. Mantu kai ai pe ha mea hoko i tongani. O ku whaatoko ni maha tau kai ngā mei muri. Ka koe ngā whuku motu ai connection ia koe ia. Kai rewa ke lava o mai ha toko ni ia. Pa koe whaamu e pulea ngā koe wesia koe ni ngā community pe ni. Ke lava ki toko ni koe ni o toko ni ngā family koe ni o ku wesia koe ni he mea nai hoko. Ka rewa ka tau whaha ngā ue na lava reconnect international cable. Ki whea kata?
ya, ko tu tai di mi ngau ai DCC mo DCC ke mau ha connection ni ngau ke satellite. Ka mai no pe fogia ka ko la hita hae te na wala lava na tolo o mau ko me pe set pe hongo fulu. O me ko ya la mai he ke polo. Ai a pa leva lava na to connect ke satellite e ala mai pe lava pe tau email mo international call ko umea ke he mai no e whakatangata ko hinga pe ko ko me pe lava o mai ko satellite ka fai ngau ke tai ni mi mahalo to ki tong me to pare me pe ko he nai oni mai kana tai ki pal palema to fai ngau ke ko fra mu ya mahalo ki he poni pe wa pong o kulava to fai ha ta ki muli ka mahino am to pe ku limited na fa hoko mai ka ta ha ta na wa pe ko na international call ko foi ta no ngiau he foi alpe he time ta ono no ngiau ai pe ya he mahino ko ai fe ma ko ka kai ke na fe tu ta ko ki muli pa na u ki to e fa ngau he ta ni na te lava ki fa la ya nge ta foi yo Teisa Famalo te whainga maari epa ko whamalmalo tu pe ngahi whakatapu ko kamata ki polokalaman. Kai whakahokat pe ngahi whehu i koe ni pa ko whawhawhonga i pe mau ki kau taho ngongo e whamalo atu i he ngahi whawhatongia ko tohe taim whainga taani. Ko ki whehu i pe e wha e Chief Sec ka pau e teo eke whangataha pe ai taha pe. Hau whangataha i pe Teisa Malo. Ko e uloaki pe ko teo muiatu pe he whatalanoa ko nkoe whika aku mai instant relief. O gai nai ha mahino pe foki ai motuhi ai connection mo muri kai ke lava mau mai hanga hi tokoni mi ngahi ka inga mi muri. O gai nai ha ki i package tau pehe whakapaanga ma eni ihi koni ku matu aki wesia au pito peho nao ngahi whare. Instant relief, immediate relief package whakasilini. Koe wape ki ai ko isiu koni i he Pacific mahino foki ai motuhia koe ni moe whakakaukau koe mahu inga ke iai ha backup. Na mau whanong pe fokpa na mau mau heo ngongo e whamatala whekau aki pia moe tuunga koe ku iai Pacific as a backup plan he taim pehe ni. Mahin pe fok na es whai ai nei ai area pau ia he pureanga ki muat he pureanga kuosi. Pea ta off he pureanga ko si te mau hoko atu i harea pau ko ia pe ku ia ha mau palan ke he mau tolu fika tolu ko nei ai whamatala e taha ka inga mi atata he taha ngā he te o ke he e nau hangeha nau hanu nai i he tuai ai whakahauwhi ki nau tolu i he hokosia ko ne whakatama ko ni ka ku ko lawe pe ko ki hen ha taha mi sotia ka koe kau mau inga pe ke iai hatari ki iai ke whamaala alangi isiu koe ni koe ngah ko os whamatuangi whamatala koe ni he ea ai whamatala koe ia pe koe whakaosi pe koe whakau aken pe koe moe e fu oku mau mai pe ki whamatala ka koe ke whakaofisial ka te mau toluk seifi pe koa e fu ia koe ni he ku iai pe ngahi motu i ngahi feitu i motu o gai e futatau ka koe kia ha tahae ue si ai na mo ui ke pe guai ha whainga whamatala whika aku mutawhako ia. Koe pe malo, Chief Sec. Malo Teisa koe ki toko net pe ko whehu i ulaki ne Australia e ki minista panga. E te... Hau pe sea koe ulaki pe koe ki panga ni mangea kon kamata no tuwha te ahoni. Koe tokon whakawawame ke ngai whamiri ko kuesia. O kau ai ku uinga hange ko kano ku polu. Mai family atata i he hange pe ko hinga nai watu o ku mahino o pito he tai mini o ku hange ko more ho nau whare pe ke ni i he tuku i he ngahi apinofo anga kehe ai ne pe he o ku mahino ke pure anga nau te ki whainga tā i ange mea ke tik tau tol koe tau pe he o ke i tu pe o tau nofo anga mea pe he fok pe moe tau rekereka ai ko ki nau tolu koe tau rekereka mo whi mau tokon make hange pau ke tau hi make ka te ki nau tolu ai ko ki nau tolu ia ku kau mo ki nau tolu kato ai tongani ka koe tokon koe pangani mange au ko ki nau tolu pe u nau nofo ko toka pe ke hau atoi pe ai mahino
Ko uhi ke mea ipe he ki na tolu kon he nga hikolo pe ko motu kon ku lavea pe tau pe he wesi alahi. Te mau tu fat be fatatau ke he lisi ko o fatatau ke nga o ko nai fai. E mahino pe ka te mato le pe fa nga mari ke ikai kau hani. Ka ko kore pe ke o te mo tuatamaki te mau fenga pe ke kakato aki na tolu. Ai ak mau sio ki he tohi kakai ko nai fai November. Pe me ngahi me ko hokat ke patunga o ko ni whakaloto whanua internal affairs e ko hiu malmale te natura ka office ko lo ka puri whakawa ke na toko ne whapapau o koe ke hataha u totonu ke ni maa e manu ia ma toko ni ko ni koe tene malo ko ia tatau i pe holo mo ki o koe ke whakatatau e ke tuunga mau pe ku ni mangiau ka toa pe ni ihna wesia holo mo ai ko mau uiha ko ni ko ngai family ko toa pe i he kolo pe ko i motu ku o si ripoti mai he savea whakawawawe ko nai whai o nau wesia lahi ange mi hanga maheni ko e whika koe na mau ngau e mi ai ko e whafufua ko e ngai family te au fitu mo fulu ka ku o mau mateu pe ku hange pe ko ngai ngau e ki mua e lava pe ke to e toko lahi ange ai Aki tana ke pe ke le ko mi sa pa ka ai ko to kon ke ka to le ke le ka mo ki na to fa nga ta ya ko ke nga ta pe fe to ko nai we sia ka to pe ki to nga ni fa lu fu au ki ho ka te pe ki he u pe la lo ko fe ko ke Pacific kai ale pa mo ku nga pe mau ke Pegu mau ke ona ya le pau ko ya ko ilo pe ko ki keisi fa mau anga i ale pau ko ya o te ke mau ala ke ku fa mau anga ka ko ki me pe ko he o mau to ke TCC e una fenga mo protocol ke to kon ki hono fenga e me ko i mui he protocol mo ke Pacific o ke mau wa ke tu pe ke fa ya le ngo tamako ka mau tokon pe o ai ki provisional license ke whakaka ke kuinga ke allow ke lava o whai ai whetu taki whakalot whanua mea koe mo tō pule anga koe ni kuhinga e nao mea kau kai kaha mau wheka aku me Pacific e taimi malo Tari mai mua wheru i koe no tolu whika waki mo response ki atata Tasi pe ko e fute o anga siare o ko mau pe fa matalaka e tikang hono fa ko mai e CEO ko health e fu bye e ho fa pe fa tapu dai fa ki to ko ni atu he ka venga ko ni ange pe ko e malo pe te fe ko e mai no fa ke dai mini na e to pe ko e mo nga fi pe a ko e fa ka fa pe to poto tai mi ko ya ke ta fi o e inu ka kai me ngai vai sima vai merie ko nga ha te ke fa papau pe ai tunga malu ko ia e fu ko ni o nga nai fo ko ia na e wat pe fare i ke nga ke kakai ai vai ko ni tonga water board ngai vai fa ko lo ko ia na malu ko pa pe na kakai na malu pe na usima e la pe ke na ngai aki ka ku fa fi ai ni ne o fai hono sivi fra o liliki e ka o sainis pe water board pe na pe me ki whaianga sivi he ni ta private na mau wakai ki ai whawhia maari na ungawe pe na o mai leba na ulipoti o kai kia ha uesia e ngahi sima vai me tanke vai koe nai whakaava ai koe mea whawhia fia e ka mau tolu na mahanga sivi fo iti tanke vai nai whakaava ai ko ki nau tolu nai mei fonu e fu o ku whiunga sai au bito pe ia ki ngai aki ai au ku whawhiawhia e ku tau whito ki hapai mo ngahi o tumotu he koe ki hanau vai tupu lelei ke mau mea hanau inu ai tāna ke pe ngahi vai koe ni o ku tufatu e lawa pe ke nau ngai ka pau nau ho haa tau pe ka pau ko ha na ha mea nei tō ki loto tau pe ha whangi mon manu tō ki loto mate ai koe tō ka ai pe vai me leo haka ke pe askea pe tuke moko pe mau mea ka ku takai te mau timia ma toke te whai tō ngai tanke vai ai ka mata tu e lere ngau ko ia ko nga ka ba na ha mon man na to ki loto o mate ai fo atu popol pa e la vai fai to ia o to kon ki malo Kana ko ki ga da vai ai ko ko da vai na fa ta ko hem vai ni ai na fa ai mo fu te ni ko yo ko vai ia ko ta o sai o to pe ia ko ke hoko pe ko pe
o ko ata ke fai na fa tau vai o ke ho ko lele pe sa e pe Jadi ho kata dia ke lagi pe ya ta. Nai ospe ko e ho ko pe me ai he vef ko ba fa kamata e ngawe ko hono. Ive ko iti mai ka otata e a ho sabate. Mana na os ko to mai be he fiafi. Kana os fai be ngawe ka polisi na mau feta ak be mo ofisa kolo. E na mau tokanga pe ha me ko fo pe ke time ko ya u ke le ngahi loto pe ki we sia la foto atonga ni me. Pe fa ha ko mai pe ofisa kolo ko to ta na tafia. Fortunately ta fa feta e pe na fa nga mari to ta ko ya. Na o se a ho ta ha pe pa mai no fa nga mari pe. Kai ko le pe ka na to pe ko ha na wa ka ko na na wa ka na to na tau pe hen. O toko ni moia fa ata mai be ka polisi ke toko ni age moia no fetu ku mai ka watata. Ya ko ma ko aku tu ke ka pa ku hala na os mai be hono i ve ko eti e a ko ya. Kai utu be o toko ni be ni mo he utu. Mo o me ka ha ku lave e aku fa hanu he me i si mo atata ko be ne fa ngamari be me ko to. Ko ngai toko ni ko fai ka na to lu na fa ko to be o mai ke ngai toko ni ko ni he vai mo me toko ni mo me ko au mai ke taimi malo ke fe tana ke pe ke isi ko ni ke me ai pe ka fai ngo ko e taimi ko na fai ai ko evacuation ko me atata me to mahino ai hono wesia ko he fanki makamaka ko me mo nga fi ngai mi sini ko e uwaka na ya o mate waka ia polisi per fai pa mo kore ke waka isa stonga tawataina ke na tokoni pero me tatau pe ai palapalema i he fefononga aki ko e funky makamaka na folawe e timi ko ki no muka he fia sapate na ia e timi me potunga mo ui me heni ki no muka na ho e wanoa e folawe late ke mo fra utange ke fai ngata ko ke pe ko lele pe waka ka ko ngahi pole ko ni mate misini waka na wanga fuful misini hoko ate fononga aya ko pole fai ngata aya he ngahi ve ko sin ko ni ko e wesia ko ngahi misini waka ka ku ke tuku ai ai fra ko fatongi aya ke fai le leita ke toni o tau ka kai ko wesia bueno ka fe Kadang di film kita ni mau tu ini. Apa yang mau tu mau benda la vela. Apa? Ko o mo ana na ki we sia tamak au pit. O tatau pe mang ko mango na ko formatala ko mau be ko fale e ta tolu na ia ina na mole ko to e fale ko ya. Ko ta fa fitai pe to ko to ta pe na pe ki ai ka ke lahi ha ke to ta ha ko fa me pa pe ko ha ko fo noi ko fale pe o na tu ko fale lotu pe ta ha be mo holo ma ko holo pe o sia si ko no muka we sia lahi au pito ya ka to e fo o mu ai ko he mau toksio he ta ni nai he me ka to fo o mu ai ko he mata ta hina e to ko to ai au ave ki fo ya no mai ko i mu he me ai ko mo ana we sia tamak ko to pe to ta pe na pe ke no mo ko han ko me ko na os fa ko atu me mo to ta hai mango si ai pe kia fa ta tau ke fa ta magi mahalo ko tau e be ko tau to ha pai na la ko kalo fi holo be mo au ke tai minu na u fa nga mari ko na to ko na la ya o si ai be ti me ai pot ngai mo ui ke ka ko mau ilo ko to ta pe o ki la ve la o fa ta taria ke fa folau me ki tonga malo Kapag ko assess ko wakai ko na fai en usila ko na wakapuna mo ngai ata na hanga o whakafuafua ko i feitu e tahanima na e catastrophe pe ko uhinga ia mau au pito pe ko e wharewa na e extensive i he nau rating pe ko e mau la kai ke itu be hanga i konga e u whare pe ko e wharewa i ko e moderate ai ke hanga pe ko atu ko ngai feitu ko na o sia lahi ko foi tahanima ko e catastrophe ai ko nga mau abit holo abit ngai me ke tonu pe ka ko whakafuafua ia ai ngawe aki ko e mea nusila pe ke he pe ngawe ko na mea te misa mara
Halo. Ko tonga tapu ni ngahi loke hae ko hangkano ku polu ko kolomotu ko patangata atata ai ko fatata pe ko atata na katastrofi ka pa ngal be na ufa fufu pe pe mo ot mo mo ngena watu e ta ban premia mal Papai bos na ki family ta hai displaced family o si omaya ki utan ya was fai ga ahio fa ke ai tokoni ko ta be mosia was fa ka to usia opit ka was fa ka to ke ai tokoni ko fangi pot ka to ko ni ngal fai ngari pe ko wa ki e mau sia ki foi filimi ono atu ko hina mo meao o fa o ki foi container ka nau kakau mai o nau kakau mai moia o nau kakau moi ki loto ki ho e taulang ka ke lava va kai o alke tau kakau mai pe tan ke ofisa kolomo ne kau sotia o fa o ke to ko ni o fa o kana to alke me nga o mo me ko nau fe ma kana e ko e we ki mo ko fare e ono na we si ai na ofi mai he matata malo Halo. Ta feu? Ko e ki toko ne pe e tau I he whangi o motu koe ni o tu momo. Me e ta whako ne e potunga mo ui. Whakaoho ware hange ko mango ne kai ki te ha whare ia e tu. Ko e pekia pe e tahana I ai. Pe kai ki ha lave ai. Ko whanoi, ko ki lave ai ki e ne toko whaape. No muka na toko walu lave ai ki. Koe tō taha pena ki lahi ne la vea, koe tō taha suka ia, na os whakafolau mai ia ki heni koe ngape koe tūnga koe kui ai. Ka kono whakatoa e tūnga koe lave whikau akpa mo e hoko koe ne ai tsunami. O ku whawhia maari e aupito. Aia koe whangi lave ai ki na e whaibono whaito o tupena o tori ai. O ngau sai be mo le ko ngai basic need pe ka kai o fema o ku o sfai whakakato atu ai initial response ko ia he ta fa ko ni mo pa mo preanga malo fremea mo uiha o ngai whainga mare pe fremea as mai he u ata o uiha na ki wesia pe o atu ki off mai ka no pe ko off mai ki pe ka ngai whainga mare pe Halo. Heui? Yo kataki pe ko ki fe fa osi pe katak pe ek polemia pa me fituna ka ek pe ke ngotale kita punga mo ui ka mai tale kita ko ai me te ki fe pe ke fa mahino mai ke mau ka tale tio filave kan ke pe me to ko ni ko mai me muri ko mahino fa ki ko mai o tau he hawa fitua ki mua pe to ki fa ata ka no to fa to ko ya ki he ngahi family ko fe mau vivili fe na ka nga we kan ko amla ki na to o tamai ke no ngahi ke polo o ku tauhi kolontini mo kina otol hanga yanga mahini pea koe fei faaspe ki he tale kita koe mei te ki fe nai ngai palani ngawe koe mo e palani fotutu ke he folawat koe kau tole fai akau e kei hoko hoka tupe ko hifa koe amanaki ki he waka e aho wanima ke he folawatu ki no sila e kei hoko hoka tupe ai folaw waka koe kau tole fai akau pe o ku fatatali mo ya malo ai o tade dai pe ko ke kei polo ai hape baka no peita e kai ke au mai ki utan o pau nei mana pa nei ke covid te taulava al ki baka ka ko hinga pe foko e tau restriction pe ko protocol ko no tau hi ko nga ke covid ta hiva e kai ke fa contact ki te na no peita o fix pe ai ke polo peita ai kai ga fa nga mari ke fa fe taula ki ai mo hata hai I utan ko mea koe ki he uta tatau pe ki he kahi waka uta koloa ko ni mai o tau ngau foke hoa fitua o ku apply tatau pe principal ko ki he waka ko ni mai ko ni tau tahi ko na no sila o kai ke o si fe mai no pe mo na to ka we ngai mea na na loto ki ai ki na tau hi ki he tau ngahi tatau pe fa tangata fa covid tahi wa ai ko ka to e na ku was test
nau to ki he ka mai waka pa nau to le to over tu nau to test fa a ho pe nau to le neo na na was negative nau he ka ko tam ta ta pe ko ki a ha fe tu ta ki nau mai pe to fa nau nga we han ko waka ko ta ni mi ko waka sa ve ai ko wa sa ve ai pe wa u ma ka mo me ya la pal pale mai fe fo no nga tu waka ka ko ki fa ha fe ta la ki nau no pe nau to ita ko tau tala noa tu pe nga we ke nau fai pa nau to ko mai ola ai ku fe ngai pe ke tau hi pe ai tau tu tu ni ko fe ka ki mo ko vita hi va ne o nau ma to ko ni mai ka tau to alo veu Nina Pamalo pe e whenga mali ko mau mau. Pa leo ka pa wa me au to e ke ka ko stali ko na pe ko te ke mau ha whenga mali ke ai. Ko fehu et pe ia pe felave manga fe mau visita ha ka nga pe palani le lolo mai no ko mai kai nga ko na ko me mango ko atata ka ko fi fo ke time ke foto ai ko e pale mia pe ko ha pe palani falu ko fua pe mai palani ko ke ka u e time tata u hangi ko ya ko mahalo na to ko ne ek minister fonwa e ko nga ko me fo o ne ko tau ha ko ki ai ko ki tau ngata pe sai kolone tau hawen ta toke mea koe mo unga afi, pa koe whake tau ilo tau tolo ko whetai mi e hoko ai. Ki hano toi whakanofo fo o, ai koe whehiki tāki ma ngai mea pehe, pe ko si ai peha tala noa ki ai, whakanofo mai ka ngai wheitu o kumaluange, na whepe whatano ke kau atata, pa koe konga lahi unau pehe, o koe peho nau ngai ape o nau topu, nau ngai whamili peho nau tolu, iai toko tapuni, iai peni ihu koe ke hanau kainga, koe whia ilo peha ki ai pe koe hai palani lolo a malo. Tānai koe te oi mista, ka mo ne pe po la wa ko me fo o fo ke ai ka pe mo ye ngai me ta wa ko ke me fika kon mo ya ko ai ka ide ba ki to ile re ko ni ata ta o pa una ki mai ki to ga ni te na enroll ai te na to wa ko ai pe ngai ya ko to ko mango le mo fo no o sta ta ya nga o apia ko ya te na wa ko na to ko te na no mu ka te na wa ko mai pe a ko pe no mu ko na to fo no o pa te na fo no pe ko tu ko va ta pe ko ya ko ki no mu ka nai ha pe apia ko i no mu ka ai ko nga ki se uno pe he ta fa ko ya ko ka ko time ta ta pe fo ne nga hi government service pe ko nga u e pu le nga nai u si nge ko e wa la he nga hi va e pu le nga nai mau pa u lo to nga ya e minister lao ke fa hane ke de report mai mo si ko ha nga me ke fai ke lava pe hoko ate fai fatongi ai pulenga ai le no ta no le ke nga hi holo ke lava le nga pot nga pulenga o fai me ai nga o ko o ton ke fai ta ta de fitu e time ko ni fai nga ta ia ta usi o pe nga fe hono ave pa nga ka kai he ko we si ai nga panke ia e fangi me pe he o fo o ka pe mo ia nga me o fai to ga ma ke ko nga pe ke tokon ke foki pe ai ta pe ha fahinga le volo no molo ai mo ui ko ka kai ai ku ma hoinga o pito nga fe ko mo mai he ko nga le te mau si o leva ke nga hita fa ki ko ke mau si o ke ai na lava to kon ko nga pe ke fa ho ko fa tongia a mo to nga nga fe ma ko ne ka kai no ja tesa malo he whenga maari ka tak pe kau to ki e ke pe nista paanga Whikau aki pia mo e package ko ni tu fatak ni mangeau. I hanga pe whakakau atu ngari nau ku hangeu koe ke tau ai tu fatufa ko ia ka pau ko ni mangeau ki hata hapena e wesia he koe ngahi wesia tai au ngau pito. Pia ni ihi koe ke fu fe. Pia koe mea pe taha koe hanga pe whakakau atu ni mangeau i he tau pehe ke ni ihi koe matu aki more au pito pe koloa mo nofo anga. O hangeu ki ngari si nai package ko ia pe mo na mo fai vahe ko ia whakatatau ko anga pe cost ai ni ko ni pe ko tuunga pe ko ia tau mau anga pa anga tai mini ke tufa ai tak ni mangiau ko ia mako fe raki pe ko wa pe ko e pandemia i he ako mahino pe foki te ke haliriu i he ngongo ko mau i he fokotu o ka ko tu e tai mini o ku ia pe mau fa nau pa mau oslere atu ke nau api ako fu lahi au pito ngawe ke fai ka te ke ngawe mai hani hia me ofisia ako pe ko ka fai ako ke fa kamata fai ngawe ke mau mari ke hua te fa nau safe environment ko ke nau ke ai pe wai na ha mo fotu tu ke fa ko ia
Maka whakausi pe i he issue pe ni ai Pacific. Koe ngong koe na mau whikau mo eke whakalao koe whema pe Pacific ia ke reinstate te ai company koe i to nani whakafofonga ia to ngani, that's all. So o kuhange haki i simple case pe ka pe waha mo whakaukau ke se tolo pe mea ko ia kai hoko atua e fo ingawe ko ia pe wai pe kau taha ke hea mo sio mo tau ki ai ka taki pe he eke ngai feu ko ia ka mau inga pe e anga whakaukau ke mau inga mari e mai ai ngai tari fausi pe ka taki o wai ai ki i whakamatala mau me ni ihi nau koneki ke interneti o pe me NASA i Amerika taha ni he mako whikauan i he explosion eruption lahi taha i mamani pe tonu mai nai pag nau ki whakaofo ia ka nau tolu i tau kei mo ui ke ki pe mo mau hanga hi whamatala pe he mau inga ke mau ilo pe ilo e kakai fonua ai tuunga ko ia malo kapate tokata pe he ulaki se hui hufanga pe he whakatapu ulaki kotui ko e tumutumu ia e tau i he ni ko e lotlele nai whai he ekminista kele pamenga hi mo ni mea nai oha ke he ekminista no pele ko tau mui anga pe ofa e ki i tonga neonga ngai mea kuoko ko e ulaki pe ko e mea mahu inga he tokon ko nai whai ai paanga ni mange au ko mea ko nai sio kai pure anga ko e taha ngai mea mahu inga taha ko e vave whatatau ke whai ngata o e ahoni aia pa ko e mea nai whai asio hange ko ni ko e nai vai sio pe ua ngeau pe tolu ngeau pe aurake ko ni mange au i he whakafuafua ko ni mange au ta pe he ko family ko o toko ono e toko ni vave i he ki foi time no ko ni ke mea i pe ko lo tonga ko ni ko me ngai toko ni ke o kai ko toa ngai fi ko lo ko na wesia na no fo ngai no fo anga whakataim ni o ke ben i na no fo pe ka mahi no ku wesia pe ko tau mo ai na fai ko tau mo ai toka nga pure anga i loto he wike taha me hoko mea kua o te toko ni ai taimi ke vave hange nai wato he pare mia o ku osi tu e ngai matapa toko ni ke ngai family ko ni mei muri ko toko ni lise niti pe ko i ko na fai no fai tu ni ka pure lulu o si tu o ke fa to ke sheme pange pa ke te ki u anga maheni aia pa ku na ngo ile va ke fa to ko ka pa ko toko ni ko ni to tu fa ta o se wike tolu me hen i anga ko mausio futo mui ko mea ko ke mau ai whare ko ngā oe ke he rotonga lere taimini ki he no toe langa ko ngahi api o ku mau pe o fu vave mahale taimin ka ko taha mea whai ke se o e pure anga uruaki ke tono ne whakafuafua ke he tu anga ko e ko nofo anga ko ia o ku malu ka ko tui o ku ko e tawhake ke tok whasio ke ka ko uloto pe ke mahino ko e tokon whawavave pe ko relei e tokoni ke whai mua o ke toko taha ne fie mau he taimi vave malo Pea koe ki he ako mōne to pe toka ai ki ai ki pe koe hai mea whai. Ai ku whai rewa ngā ui ke tau whaha ui ke tutuku whoke ako. Ai PTA ki whawhenga o ia. Ka koe taim tatau pe u whai po tā noa pea mo e pot ngā ui tamate awhi. Nā lava nā toko ni mai ki hono whana ai u tau whito ki he ato mo mea koe ni o ngahi api ako ko ngā pe koe atakai koe ke hua ki o ki ai whanau. O se wika hau. Au kei tue pura ngai kei fotu pea koe a tolu taha koe ni o Sanuari. Koe ngau e lahi pendea ka whai he wika hau. Koe whengawe ake moe mātua ka umā ngahi kupu ke kehe o ai pura ngā. Ke whano toko ni e ngahi api a koe ke au ka tuunga, whiunga ke whoket ke ai whano. Kata ki riha pe koe ki ia ngongo pen whahako mai me pure koe ia pange whakalaka. Koe taimini ko rere nau remittances, pe koe nau money transfer. Aia ka pau e toko net pe ia ki ngai family ke whahoko pe ka pau whawhitu taki muri koe money transfer pange whakalaka ko rere ahon malo. Malo, koe konga ka ke ka wheweta, kasifiki e. Koe konga koe ke kasifiki koe mea koe ke mau whe mau. Ke o mai a issue ya koe ia o involve issue koe ni tau respond ki he crisis koe ni. Mea mau na mau kore peka na tolu ke ki tai mea tuia mo tok fat hasio ke hopo mo mea ko ni ai to fai pe to ko ni ke lele neti ko wi ko palo pare ma ko ni tai ni but we don't want to mix it up ka ke mau lo to ke to o mai mea ko ya na tau to lo ai ko na ko na ko ki he na mau sia ni na he motu
ai ko mo tu ku me puria hunga tonga ya ai ko na tau sia fo ke foi ata ko ki moa ko hunga tonga hunga hapai hunga tonga pe foi motu I loto ai ko foi explosion ne ko ni ku puria au pite foi motu I loto pe me osi mo hunga tonga ya he puria pe ma konga mai mo hunga hapai ya na tau fra na tau amana ke fo ko ke fulo ilo pe ha fo madala isiolo ki na tau amana ke fo ko foi explosion he punna ko ai maybe na ko ha aluhi fo MA o hoko e pe au ka that's how big it was I go ma doksia ne na he ata ko ne ai to nga ki motu ai ko na lahi be fo ia malo sane kata ki ko ki fa kakata pe ho fe hu ga ne nai ai ko ki he kai ke ma we assessment ke u motu ko me lulunga ka mo mua mo fai mo nga we ke ko pare ma ko te ni ko ke la ba na to ke mala ko apa ke ala te ka kai he glotonga e fu mala la ba na te ni mo al va ma finga ka ta ma te na apa mo e puna va puna ke assess ka to malo Kore ai pe poke upanga na patapuka. Kau atu ai pe I he whakamaalala. O whao pito ai tu unga koe ni ki he whe mea aki. Pea kai ke ngatai o koe wakai atu. Koe huu mai koe ne preanga fo o koe ai wakai atu ia mehi kakai whanua. Hau pena tolu pea mai na ungai fo unga fo o. Pa koe mautolu koe ni he mitia. Me ai pe e ka o wha I tamai au pito I he wha ho haangi. Ka koe ni, ke wha mahino atuangi. Koe tawhia koe tahi. Koe more koe ai mo ui, more ai whare no whanga. Ke kia ha I loi kia amauto. Koe viviri mai koe amuri. Koe hae mea koko, kai ke mau ilo. Ko kuhinga a koe whetu taki. Ka ko matea e tau kei polo. Whalo te whanua, whawa apureang. Mau mea mai ho eki minista, lea ki he kakai, I he mitia, ke mahino kanau tolu. Oku whaka o whangi, e tau nofo mu noa I uta, tae ilo ha mea, oku hoko. Nei ki I ata mai e interneti a neafi. Pa mau wakai atu ai ki toa pule anga. Ai mu noa koe ni e tau nofo I tongai. Ta koe monu ia lahi ki tau tolu. Kai peke ha ilo ki ai. Ko lea mai e kau matao tau o eke pe ku tau fefe. Hono tau ilo ha mea. Ka koku uhinga e tuho eki minista. Ka kuiai rewa wha matala o ton ke ave. Me ke si kakai. Fou mai he mitia. Oa te mou whatupta maki. He mau wiri take at ka motolo. He ko mau tolo ku mau ilo. Pea mo mea I ai umea ko ia. Ko mau tolo koe whakahoko atu pe. Ko kuhinga e kuhanga ako whakamaalala. He te tau whekau ake. Mea I pe e siare ko paula ko. O mau whekau ake mau pe. Ko mea e taha. Ke mauhanga o mai. Ko e hae whaunga ku mau. Sa ia ai ki he mitia. Ke tupu atu e ngai whamatala. Te mau lere pe ki ai. Ko e mau ngā ue ia. O mau mate aki o tau whono. Pa wai tai me taha o whawhe paki. E mau fie eke atu. O kai ke mau whawhe paki ke pure anga. Ko e whenga ke mahino ka mau tolu. Uhinga e mea koe, mea koe. Ko ia ai te eke mua ki he whewhine koe ni he te pile ai. Minista koe ke tak mamata. Toko lahe kau pisnisi. Tak mamata mo e whalau iwe ewa. O ku nau wakai te nau ife. More holo e lau ngahi pisnisi I hifo. Iai e ni ihia I he ni pena e lavea ia he ongo matangi koe ua ki mu a. O kai peke na ongo e la toria o whahanau takanga kina. Ko hui koe tātā puni koe ni he COVID. Ka ko ia taimia e whakahawa ai e pōtā. Ko nau mate nau tolu. Ka ko kuhinga peakpe kui ai mua ha mou. Whahinga whakakaukau o whelave I mai upis nisi ko ia malo. Malo apito Luciane pa te kore ke upanga ngahi I whakatapu na
o atu e kamataanga e tau pokalama koe ni. Mahalok mo os mea e pe koe tak mamata koe taha e sektoa na e wesi alahi taha i he COVID-i. O i he tāpuni koe ni ai ngahi borders pea kai ke lava hakau folau ewa o a umai ki tongani. Pea i he fo i wesi a koe ia o kia ai palani relief plan with strategy o ku lotonga whainga aue ki ai ke wakai pe ko haa whainga whounga ke whakakea ke ai sektoa ko ia. Pea i he lotonga koe ai palpalema ko ia ko te hoko mai ai for natural disaster koe ni o lahi ai u resorts ia na mau au pito. Aia koe e paulewa ke toi whae ai ngawe ki ai i he hangi koe na mea ki ai Minister Paanga e kawia he medium term plan ki he rehabilitation mo ai ngahi mea koe ia. Aia koe lotonga pe ai palpalema koe ni i he COVID-i o kutoe hoko mai ai eruption koe ni ken toi mau i e ia ai kongalahe o resorts koe i he pea e pau ke whai ai ngā ue ki ai i he medium term plan ke rebuilding. Ka ngai koe na e mea kai Minister Paanga koe raki first priority tai nimi ke whapapau i o kumo uilelei ai kakai mo immediate relief mo humanitarian support pea koe ni mau koe ia pe toki hoko at lewa ki he ngahi palani ki toi langa ai u api pea langa mo u resorts mo u whare ke koe na mau malo. Malo. Pena toa kalu sen koe ni ki he tara noa koe mo share mo wahe ngai whamatara mo media. E whai pe whenga ke whakawhai ko fuai hoi mi sāka mai kau CEO. A taimi pe te mo whetu tāke ka nato. A ngai koe mea ka mahi ni e potu ngā ue. Pe mi ko mi sāpe mo CEO. Ka nai ki whakanga loku ka ngā kai lava he ki kau office if ki lalo. O tara no hanga tono e pe ka moto. Mea ki mōri nā pa mo ngahi whetu taki ko ngahi high commission. Nā i taun mo nato. Ka ko mōbit po nai on mai ko na Australia mo Nusila. Nai whawhi mai lewa e Australia. Ke mawange nai whiemea mai e nau paremia. E taim tatau pukoi whai ai pōtala noa ko ia ke ngai tokoni u whie mau. Nai ame le vai he whai ngamari e ko ia he pureanga ai press release ki muri. Ko inga pe ke inform ho tau kāinga ko i muri ai mea u hoko ko i tongani. O kāwai ko ni ai mau mo i wala mea pe he. Ko inga pe ke o atpea ki nonga ngai whamatala ko atu. Penai ngawe ake ai whai ngamari e ko ia he on mai ko ni ai whetu taki ko ni High Commission Australia. Taipili hoko mai pe ane afi na to el sai ai pa mo communication na Nusila na fai ai me ake ai pa mo paremia Nusila me tatau pe na tokanga mai ki tongani kai ke ngata pe me na hoko ka ko nga ko tau kakai ko mo tau kai nga tonga i Nusila. Fai pe fe pota no ko nga pe ko nga tokon ke o mai. Ka ko tu ko me maho inga he ni ko hage ko me Lucian. Ai ke whamatala ke o ato ai whamatala. Pana mau ngau e aki lewa. Ai tau ofisi koe ni tau pei Kempela, Okalani, Frisco mo mea. Ke awe ke u press release koe ni ke tu whaki atu helna lawe ai. Mo si o ai ho tau kāinga koe ni muri. Maho inga au pito pe, nau nofo ho haa mai ko hai mea hoko. Hange ko nau tokaga mai pe ko hai nai pekia koe ni no muka mo mango. Pa nai whakatatari pe hono whakahingoa ka o rewa mahino i lo i he family ai pekia koe ni honau tō taha koe ni. Pa koe hoko mai koe aho ni i o wosi ia o whamatala ke ngai family pa umau mateu rewa ke tuwate hingoa ai ongo pekia koe i mango pia mono muka. Tuke pe foki ai tō taha piritania koe nai marolo i hifo. Malo.
Malo, whangamare ko ni whawhe minister whakatau aki, mo langa whakalala wha ekonomika ki ni whahau ko atu. Kore peke u, hufanga he tala whakatapu. Koe ki, koe tari ni ko whiui e teisa i he whiui whakaosina ke behe be koe hae, ai mālohi kone, o explosion kone e hoko. Na e ai whaingamari e motuan mahana e me mea ui hou ai wha, e ku access ke interneti o ngau e ke interneti kone ATP, na mui e pehe minister paanga. Pea na e email e minister paanga ka na ku whaiha no wheku miholo e anga sio mai koe ki tua, ke tu ngoi atongani. Whafufua he nasa he nau ripoti, o ku koe mālohi koe explosion koe na e whai koe, na hoko koe hungatonga muhunga hapai, riunga ni mangiau, ai pomu na eri ko Hiroshima ai ko malohi a ko o explosion pe aga ba o tikai ke mo mea ina ai mo popoaki ai tu itapu na e foka hoko hanga tonu mai peia ki tongani i he taim tatau na ku mui atu i he minister mo ui bo minister ko ke moi pa na hanga hulu e ki fo i video i kana ku polu he mau na e hoko ai pe pousi hake e awia i he Facebooka. Paula wa hoa e ua miai o ku viu he toko whamano. Pea na e share he toko wawhetu. Pea na lai ai whainga maari ai o warepe ko tāmai ngahi kau taha ngongo. Kau ai BBC ko CNN. Pea mo e CCTV. Pea koe nau whehui mai pe. Pe koe whaitaa koe ni koe whaitaa ki totonu mei tongani. Pao talanga i o ko uhingoa pena o latu ko he Facebooka. Pena ta mai he whaiongongo me CCTV ko asiaina. Ko winga ne whehui wake nau to expect na to ke ia hata. O mo ui tongani. I he tainimi whakatatau mo to unga ko ui ai. Pena to verify pe report ko anasai i he report me he whakautau Amerika. Ai kau pe mo he report ko ni whakamoon pe ki ai. Na iri unga ni mangeau ai mālohi ko na explosion ko ni. I he fo ipomu ko na iri ko Hiroshima. Ko tongani u tau kei fika uruaki i headline i ngai kau taha ngongo katoa. Agi he CNN na ko BBC katoa ngai kau taha lalai. Pana koe kau whai ngongo ko whakafufua na e toko ni manga fulu tupu. Na nau tā mai, ke oanga mua hau whakamatala. Pea talango, na ku whai tā pea ko expect pe ea uia, ko na osima uha whakamatala. Tuku kea ngai whakamatala me ngai ata koe me savea koe ai wakapuna nuu sila. Tuku kea ngai ia, kai koe mahino mai ia, ai tuunga hono tokanga e kina ko tongani me mamani he ahoni ai fa ilonga pe ko tu itapu ya me ngahi popoaki ai ka utaki ngahi fonua ka ko e fanga mari ko ke interneti ko ni o ko mui mau pe panai me mi ho ai fa gu ai na fu fa fo au pito na e mo to lai na nau ko nau expectation ko nau to ki tongani nau pe na to o kai ke te hata haia e mo ui tongani ka ko tare pe ko fe ui deisa Pau whai pe mo e whekumi ai i he ngai tawha ako ni koe me he pure anga o hua tai pe he interneti na mea i minister ai ko e-mail kau sio au he ngai tawha ako ia pe whe ai sio mai koe a mamani ki tongani ai ko ki tunga pe ki report to na toko ni at ke tari atu e pe whe tau whakafuafua ko ni he malo ki ai mea koe na e hoko malo Malo minister te whehui Katarina Malo kita pamalo at ke iparenya mato na pa minister. Pamalo ke minister ko ya e leipa mana nga nga me fakala ka fa ekonomika. O famentala ai minister ka ko lof pa ka pe. Ya nga me au tau fa no fo patau. Ha ka tau mahuinga ia ai. Ha ko famentala ko minister ko fehui. Ka pawe dai hoko mai pe osi. Ha ke tau te lam to fa ta ha hon. Ai ko yang ya ko whakakau me ko mamani. Pana e report na o hake. Kau mo tahine Queen of Britannia. I ene lotu. Pa ko foi headline tahine Queen of Britannia o kune lotu ma atonga. I to fola ne afio na to kwatu ki he fonua. I he fiafe ne afio me ke pomponga a honi. Ko o tua pe o tau pale tua. Pe ku lave he fine motua ko ni. Ai ku makatu bungai. Ko hoko mai kai me peria ko ki tau to po haka me na tau hawai ko o tua to ta habe
ai mau inga ko ki to ha to hui e ngai me ai mo pa anga mo ko lo hei kai to mau inga ia ko fe hoi ko fai au ia hange ko ni ko tau fononga mai nei pe nga hi whakamatala nei tuku mai ke uka taha mitia ke to e whakatari pe ai tu e mas he fu mo mea ko ia ke ne ke fu loko ia ha whakahino hino makehe ka hoko mai pe o to puhe mo ngā whiko hai mea e whai he kakai ko monu ia anga ko o tau tolu pa o tau ke whawhetai ke eki ko hoko mai ko e mea ko ni nei hoko e tai mea whiawhi nima whiawhi ka pana e hoko tua po ia kai ke tau ilo e tau tolu Pangai ko ni ko to fiene tau drill mo tau whaka fuafua ngai mea hoko na kai ke whanong ke lea siren mai tok whamatara mai poasi ko hai mea hoko ke ngai siren pe ko mau pe ko ki ngā koe ai mātuanga ke tau hanga taki tau tokanga ke tau whanonga lolo at ko ni ko hai mea te tau whai ko ngai whahino hino ke kakai mo oni to ha whakatari mo ha kai ai ka ko nei hau ke au ke ko me pene whai kakai nei whakamatara ka polisi Toki whenga mena tōlea ko awa fua ni aku tu oai tau topu ya ko hana whaiva mari e ana toi na whanu ke pahu ho ko e mo ngafi. Mo lea ko ka polisi whakavave. Ako whakavave ko ya ko os ha o ko pe au he. Ai ko ngak maha ko ngai mea mau inga ki tau nofa pa tau whakaukau. Ko hana e mea te tau whai he whanonga loloa. Mo mea pe taha ku o kulelei au pito e tau. Venga ko ke tau ma o vai he ku nga ku uli ngai sima ngai mea ko ka ko veu pe ko mahalo. Na tokon mai heni ai minister mo ui mo tale kita ko fu nga fu hina plastic la hene te tau fe amo ka ma hina ka te tau tolo ke o ku si ai mo ui ya pe ko hai tau me fa ke nga fu veve plastic kon ko he ko tau fononga le tenia tau tolo ko pa pe ke tau ino e tau tolo me he vai ko ya he ku si ya fo ke tau ma nga vai ko ya pe ko ki tokon be mo ki fe hu yo ka pa ma inga mari at malo Tegi tano te peke he mea mahal ke ki fo ka tau tolu tau wanga he respond ko he tai mea wha. Na e whai pe fo ke whakahino hino e nimo ki he umea u hala lele ko ke te hawa he tai mi ko e o e tsunami. Kau tā pe fo ka o e tsunami. Kau tui mahal ko e mea ia ke tokanga ke mau ponga mau tolia. Ko no whakahino hino u e lia ko u hao ke whai hola ke ai I he taimi ko o tsunami ke whakapapau te whatata kau ho mo wahenga tolu mo wha. O kai ki whangi foi e li ai ahe, na e mei sayang ho mo kolosi peki ai, e hao ia he mea. Kai alu katoa pe whako ki mataki e ua pe ko ki hahake ke taimi hola ko he mea. Ka taimi na e pā he mea nau heo mau apipe. O ko ngoi pe ue he ko sau ngoi ko he te ngoi ko he pā ko e mo ngā whiu wa umai pia ka kita he mea. O tau mahine dia ka whakamatala ko e nei he malohi ko e kongafi. Kada kau mau pe telefoni o tāge he tale kita talamatangi ke saune alame ke he ve koisini. Te ke ilo e pe ko ha me e hoko. Ka he foi pa pe ko e me ame te ngoi ko mo nga mahine pe foko mo nga fi o hau me ai. O fai pe ai ngahi reaction ia ko ia ki mu apa tokia o mai ai ko foi ko no moni na sai pe tau foi taimi hola ko pe ko na hau ko I kanopolu ka pau na hau me mu ame he te fatu ta makiang ke tau tol ko tu mahal ko me ai pot ngawe ke to fai fangi drill ko he tsunami mo fra hino ai u elia pau he ko ngala he palo pale ma ko he poko ya ko traffic ha pe o kiu le ni fa he me na ton ke le ni wa he si fenga mo ui ko e kakai. Ako tu ko e lesson learn ni mo mea ton ke forma ma faya te taimin ke o panic kai. E ko u elia malunga pe kolon na me sayang e he hola ko ki mataki e wa. Kai ko ke hoka de pa ni sa mo ui hen. Iyo, malo ton palemia pa ko fangan pe talfata pu. Hange pe Katarina ko e whamatala ko e CEO. Mantu fo o e mea kotoa ka tau tona e hoko. Na ospe ai puna ko e mo ngā whi. Pena kamata lewa e ngā au e ki hono sivi ko e vai. Ai na whakahoko e pe upolo kalama e pot ngā moui. Ko e vai tupu ia o safe au pito pe ia. O sko e ngai sivi.
Tana whakatatari ngahi tanke koe tana ki anga vai ke whakapapau. Tana e oe kau ngau e o to e ngai sempolo me tanke na e awa. Ai mai no bena e alu kia e fuko e mou ngafi. Ia ngahi location ke he hongo fulu. Pea whai koho no CV koe PH o gai pe safe level. Pea mo u heavy metal koe nai mea nai tai tesi mai aku sai. Kai ke trace u me ia koe ia i he vai. Pea pau te mohanga whatonga kai ke ririu e lanu e vai. He ngahi vai. Ka ku hange ko e fatano e CEO o ku takai ate ko u ngahi vai fakolo o spesite te au e me ano CV mo no tweet e ngahi vai ko tweet fo ke ai vai u ton ke fire on a regular basis ka we foi tai meu ka ke lava hono fakahoko fakauka e potunga ko foi tai lele e neongo ko CV en ku o mai frasai nisi o kai ke trace ngai metolo ko magnesium ko silicone mo u me ape ioni mo me I he mawanga vai ko fainga mari ni o hange ko na to ha manu ia pe ha fainga me ke treat e pe u vai ko e atongani ko mautimi ko no mukan na usio mo en foi akau ke treat ngai sima tat neongo ko ma mai aiola ko ni o ku safe ka ko mau fare I ko e option o laki ta ino e vai ko frata option wa ko vai tupu para pau o se ngai me ko ia ha o si ko ni safe pe ai vai ngai siva ngai sima ta pepe na e kai ke fu o fi kakato e ola fa muy pe para ku ia por kalama e pot nga we na o atu fika o atu ngai me ko ni mo e pot nga mo ui e na por kalama na o atu nepo pe tu fat ke ka ta faita ka ta ngongo ke lere por la mafika wa ko ni au vai me ko ki he fu na resian ko ke ha e fu ia kusai ke mo e ka ko me ma nga pe ku finga ke fasisi e fe alo aki olo tu hamas ko sai da ko la ta no fo I apika o leva ku o se ngai fu mo ta fa me to mai ha fu ke ta po ke fu lo I pe fo noa pa o tu ko e ka ko tai me tu ko e ni ku mau kai ke fare e fu fatanga to la hi o ko puna ko a e fu ka mau inga ke tu e mas to hala ita de no foi fare hu me ai pe ki mo tol mo me mai ke programa ko ni hele de ko hala u fetu la hi ai to ta pun ko algo ki mala va puna pa me pele ha ke was nga o pe community e was ma ai hala po ko ke te ha fu e puna ka ko pole la hi ka ta tol ka pa te ta fai e pe fanga mari e pe Halo. Sì. Io credo. E te fa buon mano. Ah, poi c'è una tu. Ma tu, posti. Non vedi. Che bravo che va oggi un po'. A me roba tanto. Quang đâu đi đuôi vai con tàu đi đúng mà sai rồi. Mấy năm đó bây giờ xe mà rồi ngồi quê tại cô nó phải anh bây giờ phòng ta là CEO của ngồi quê cô nga có nó phải phụ hệ lão để tôi ở vai mỗi mẹ có lão ai cái quê xe bảo phải ngáo cái tàu xe anh bảo hai mẹ phải cô nga bây giờ food security mới qua làm mẹ bây. Malo. Ai có phụ ya bé siêu cụ sai bé. O ka ke sai e fu ka kita ka ku I kai ke kona hange ko ta ula ki mana vasi ai ka pau na ti so be he vai ku o sai pe kein ai tau asim pe me pe mo musi e mo me e te na pe fok na to lo kai mahal po ki mai be uri gitu kai musi Malo. Tesa, informasi? E katak pe chief sec na ke ata fok ye fehu I mo comment. So ko ki comment pe ni pe te muy pe me na me kia ya haku ka nga fa yo ngo ko ni I he va ko ni o pure anga pe mo media pa ko fa mo ate pare mi pe fo ki o ka minister I no fa ho aski mo to ka ku o ku hinga pe fe nga tu he time ni mau mahino I pe ko ka CEO pe fo ki na nga to ko ni o ku ye fa tongia ke na fetu tak mo mau to ka ku taimi ni I o ku fetu take atu te ka muna tolu e fa ma hu ka ta ka ke ka wa ya ka ke ka wa sia le mo pau ka ke ka wa sia le ya
koe utunga pe ku fenga to ai koe ke a ke mo tolu pa tai mini ma una tolu ka khange khai hai sia pe na whakamatala aia koe ka teu mahal ko ku mai ki he toloki koe ni ke he au pito e ongo me ngai press conference ki mua o ko ongo i pe ku tau ataina koe for press release ai pure anga na tu faki ki henga hi maanga ngongo he a pure lolu fanonga wai he ongo ka ta ngongo koe ko ta ka lirika o si tu ka lirika ko ta ma amona he na ngongo tu no ka ta ngongo ko ia tunga ku fai tai ko le pe ka ta ki pe ka ba na ku fe ka ngai me a ko atu ka mana tu ma pe ku mui e ka fanong ke mau ka le ke mau ngahi mau anga ngongo ko me ko ha ke ko me ko ha ke te mau tol fa fo wa te mau tol pa ko ia e ki komeni i he fiafini mui atu he me na o ha ke he ka nga fa ngong ko ni luseane Pag me mai ignistari pa pamalo atu I famala ala ko ia. Ko me pego ku mahino I anga ko tau fakau ko tuite tau we're given a second chance. Ngai me ak fala ki tau fa tonton. Ko ia ki kole moi tapo moi tau tapa atu ignista pe fo ki ho kau minista ka tak fa mone pe fa ho aski mo tolu. Ko anga pe ho as ko no ho aski ma tolo ka kai he ka pana no nga pe ka kai na ma no nga pe ma tolo ka ko ma hoko pe ko ngai fanga fu vaka ki faka folawa tuai nga hitokanga pe ko uhinga ya no ha ke ai me ko ni issue fe ka aki me to taha na ya ene lave fe ka aki mo faka half ki na tolo mi mo tu ma inga ho mo tari ke ngai me pe no ha ke enai o ha ke he ka taha ngo fa no ke ka kai fonua pag mau inga ke hatari whakanonga ke tek nau tō. Malo au pito. Malo. Au te isa. Sane. Wha o si pe wha mole ka ke tui wha lo loa. O siange koe ni e tau matangi ngahi whatamak whakai nā tula koe puhi koe ni e tau mo ungafi. Te tau whakaholo atu rewa ke eke minista kere koe hae ni ngai whotutu. Ne o pena hao wawau. Ka koe uhinga te mawa watu kia te koe haa ho o wakai taimini. Malo. Kau papetai whakataha pe mo sāme. Toronga tae ngā tae aro o whae o tua. Kei tuku peha taimi ange koe. Tau tapa te isa, kei tuku peha tau. Mara peu kia tau kovi kei tuku ai ki tau toro awe pererei. O whawhitai beo ia e paremia, mea ko mea kia o eke. Koe fuafua toko ni pe ki he taimi o e maroki, koe whaingata e whanuani, koe whare peo haa moe ofo. Nofo e kakai a he whainga mai ke peitona, moe pureanga, moe launga ki he vai, fuafua toko ni pe, koe whare peo haa moe ofo. Ta wako meai. Ko me kon fika mo kere. Tau whawhetai ko ngai mau lahi ko ni o ku toka peia I he tofia o ene a fio. Tama pinis kalau ni hoko. Ko tama pinis ko ata. Mo ki mau dolu pe ho ki no pere. O ku iloto pe. A tata kano ku polu mango no muka. Whainga fua pe. He koko pe ia, ki hau e whanua hono kakai, tamako tu poutoa, tamako ata. Ia ku, uke e toka maaria e tau hanga ki he ka hau. Ko whengai whehui whekau aki pe mo whakanofo. Whai ko fua pe ia. E ko te whina ngaro pe hau e whanua. Ko e ngahi u whakanofo pe ia, I he tofia pe ia. Ki he tofia e tamapirinisi tungi. Hange ko ia. Whainga fua pe. Ko mea bea ke no fua e whanua ia, ke toka maari e peho nau loto. Mo hange ko e tahapua ki koe ni e
fou me muri e fai ngā maria pia tonga nia o te tau oha pe koe tau lele ki fe ka pau ko whakafuafua fe unga fufoi a atomi e ni mangiawa Hiroshima ku tau hao tau oha kia koe uwaka puna ena ko ka mata e nau tau tō mai ko tahiena e lau a moritoni ka hala uta ko tahiena pe te tau fōi he tāna ki e lelei ko mea ki ho tau kele kele fu pele pele ngesi abeto koe koe mea ki tala noa inoa ia he koe toto ia koe kele kele o kune hoko ai tangata moi kainga moi haa moi uhinga hoto tonga koe koe pia ki tau tala noa noa ia ka pau e hoko e koe i siu whaka ekonomika e ka i toi lau ho tau tonga mo tau wei tapui ta e hoko e whare hopo ia o tau hange ha fo i maa ke tau ke ai he kele kele ka koe mea pe ia a tau tō ke tau tāno ai lelei ka kua peta ia u ek paremia koe hoko katoa u parpare ma koe ni whaka utua o ku hoko pe ia he ngahi tofia o e kau toa pe ia e whonuane koe ke hoko e ke wheidu ke whaka ape pa tau tārangai koe na profola e nei tamatui ki hakano ku polu ko si hova au tau pare tua ki e tonga o ku ikai koe panga o kai koe iwi ka koe loto ho tau tonga ka koe ngau e tonga o ku ia e kere kere ko tau apipe ho tau tonga whai o maare pe kere kere ka koe umea katoa koe ia ku i e tu i a tonga mo no whiranga alo e kai tue noa ai ki whonua tu i o se ni maropita e whakabari ko ni whapapa pe ki he whamili o pe kia koe me hapai whanatau ke whamataro o so mai o si raife ilongaki pako ilo i he whamili o pe kia koe ni hapai whako uloto pe ke whahoko dai pona hingoa he kulahe whai ke eke mai pe ko hai pako ngang pe ko mo fatongia pa alatu ki muri ka ke pe ke a watu fa matala ko ya ko pe ki ai mango ko tata eki ko te lai tutuila ta uono fu manima pa ko pe ki ai no muka ko e fineki ko maumi lawaki ai ko toko ai ko mango ko te lai tutuila ya ko e fineki leva i na pe ki ai no muka ko mau milawaki o tai pehen ni fi kau nga mama he puranga ya mo ngo family ko ni Whakamare ko ni ke hao pe whakatapu kai ki i o atu pe ai tuku ngā whakapa ea ke whakawawe ko ni pe mo amana ke pe ke hoko atu ki to langa fo o i he ahoni ko tari o tuku ke heange ngahi toko ni whakakoloa tawanga ki ai ka koe tuku ngā whakapaanga pe ni ko e cash ko mai ke pureanga aia ko e taimini mahalo ko e monite pe ko tusi te kaha u ko i he account e pureanga ki he langa whalalaka ke ko whafufua ki panga wha miliona ko e konga lahi he ni ko e konga na whai ngā u e wao fi pe mo e pange whalalaka mamani World Bank Group pe mo e pange langa whalalaka Asian Development Bank ai ko panga e hongo full million America me he ADB pe mo panga million America pe me he World Bank ko World Bank mo ton ke mau he ahon ka pa ke te fanga tangata he telegraphic transfer pe ko panga pe me he ADB mo ko monite pe ko tusit tana ke ai ve mo panga e ta million Australia ko fo ki mai he pureanga Australia pepe he ki he taha kilu Amerika pepe pureanga e kakai le paprika o siaina. O kui foki pe mo e ngahi paanga tokoni pe ko si whakatu mai ka o whakafou i ngahi whonga tokoni ke pe hange ko e pureanga siapani o nau o mai e paanga e taha miliona ka e whakafou mai e ngahi kautaha tokoni
pea moe ngahi toko ni kehepe. Ka kou whia ibe ke mahino ko tuku ngā whakapaanga ia e pureanga. Kai ke kau ke ngahi toko ni whakakoloa hange koe ngahi toko ni whakapapawe. Koe oku ngari lahi, ka kou tonga pe ke mahino o pito oku sii. He koe uhi, koe mea maho inga he langa whaka ke ake koe ni, ai whi mau ke langa ai pureanga ke tuku ngari leiange pe aku malu, kene matu uaki, ai ngahi haa o natula koe niku tau whakamooni ki ai. Whatata pe hange koe tau whitu tak whakatua pureanga. Koe ngāwe koe ni na paanga 12 miliona. Hono langa koe ni ke tau alwe ai fiber optic koe ni pe mei tongani ki fisi. Koe ne motu koe ni ka e pau ke toi langa fo'o, ke hatuunga, ka toi hoko haa mou ngafi, o kui kai ke toi motu. Ko tui mo mea i pe ko ki tau tolu koe na tau ngau ea ke hala pureanga. Ke tau mpea moe ngahi founga hola koe ki loto whonua. Ko tui na tau whamoon ko tau pe o te kai ke mateu teu, ai tūkunga ngahi hala hola ho tau whonua, ki ha ngahi mea peheni. Ai kong whatata pe koe ngahi ngau e lahi, o pau ke whai he whonua, ke hake aki ai tūkunga malu, mo tūkunga mateu teu ke ai whonua, ki he katoi hoko mai ha ngahi mea peheni. Ine pehe koe tūkunga eu ke ai tau ngahi mea whapawanga, pau te mo ufu irifia mo tua tamaki, mo whanonga mea tu ia fitu, koe eiki pe mea kotoa pe, maro. Awhi ui? Mau tu hai mau bene ho ko tu mau mo sanga fika. Ko tau takaiua de fehui na tau ostari peki ai. Ka ko tari pesi ko tai minimo lo tonga ko no fama bo fama vevave. O te ke ofia ke tukunga mau ko ke te langa whakalaka. Hake ko lau ko talanoa ia ko te ke talanoa ko ki hono whakafuafua ai koloa mau pe mo koloa more. Hange ko business, hange ko ngahi tak mamata. Ka ko tok step ia e hoko mai. Maro. Koe whiila peke tua koe mō ngā whia tai mini. O koe uhe tua koe ai. O kei vele vela pe, kohu pe. Tātau ke ki pōna mai mire kā kou la ku. Koe ki taha kohu pa, koe ki taha steam e ngāri ku. Koe ki ki holo au pito. Pako mo e lai tā pa koe na mau koe ni puna lulu tai. Ene whai tai mai kou puria koe whi konga loto. Au koe ki te asi hake a. Kata pek bare mia ko fare ena mai ka te au pe me panke fra la ka mamani o wa te ai ha tau lau ki mo ngafi he ka pa te mo pe he o ku fatata o ku mo he e ita ia ko ia ko ko re tau fa hi e o te ai ha tau lau ki mo ngafi maro pe ta mai u te ita pi se tang mai ben ai ko kamata lava ta TCC ki muri pa te lava fitu ta ki niwa no ngau de ben di baba ko mai no to pe sisi ai ki pen wifi ai ko telefon pen i lava ka ke pe gula ka ta to ki ngau e tu leva ke fakalah yang ke tau lava o to la yang e ka ta holo pa mo ta ki muri alo ko report ko ki he fakai ki situation report ko ni ngau e fai lava paula lava ma paula ko le tu ata pe paula hatai mi pe mosiale kau CEO ke hatai mi pe te mo telefone ke ko nu mahino ka nau au ke tali na telefoni he u mea ko ni to ki atu ai fakai ki ke u mea ko si ata o si li na sim card malo ngani tau merie Sama kau fai ngo te mau fenga le va ke to regular nge tau tano pe ne un bela ki mo pe fai fa tongia nga ya ko hili ko malo te mau vai pe mo di te pe ko tu si te ke to ya tau to press conference o fa ko pe ko hai nga me ko ko mo tario nga fe hu mo pe he ton ke fa si o ke malo fa malot ke ik premia ka ma ho ki ministra kabineti ka ma mo tolo ka o fa ngo hanga be ko mea ka pare mia ko tui pe a ki monite pe tu site ku lava e lulu tai o puna ki hapai ke o mai hato ki ti te lang e fra osko ne tau press conference ko ni ko kore ni ki CEO e health se are ka tak fa os mai tau programa he fin malo
Regresa aqui com esse suplai, suplai o tua. Ele lá mais manioni, poder ter cabo, matar na Pea koe kakatoia o e polokalama, ka koe whakataha a kinau tolu, ka koe ekpale mia, pea moene kabineti ho ek minista, pe foki ki he toenga koia o e ngahi kautaha tu whake o ngongo mo whamatala, lava i pe hono talia to ngahi whehu i mahu inga, ko ngā ke tau ina siai, pe hangai pe koe mea koia ai ekpale mia hua ka wamiliku, mahalo nai ki he wike kaha u a ho tu si te mo pe ko te taimi ofiange ai te tau toi kau pe he proklama pe heni ka o maafo ki ai kamata ko ye ke hoko ai fitu taki o ka ngata i tongani ka pe foki ki to pule anga pa tawanga pe na taklele yatu ka malo au pito mo mea mai ka mo mea tua fatu